Саламатсыздарбы, урматтуу окутуучулар. Бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайбыз. Алдыңыздарда Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили кафедрасынын окутуучусу Калембекова Гүлбарчын Тайырбековна. Бүгүнкү сабакта кыргыз тилиндеги үндүү жана үнсүз тыбыштар кептик темада өзүм жөнүндө. Сабактын максаты кыргыз тилиндеги үндүү жана үнсүз тыбыштарды үйрөнүү, алардын түрлөргө бөлүнүшүн үйрөнөбүз. Тыбыштарды туура айтып, көнүгүүлөрдү аткарабыз. Өзүм жөнүндө деген текстти окуп, англис тилине которобуз. Өзүм жөнүндө деген темада айтып берүүгө үйрөнөбүз. Now, dear teachers, today our class you are learn vowels and consonants Kyrgyz language and these types of vowels, types of consonants, and to their pronunciation correct and work with exercise. Read text about myself and translate into English and every tell about yourself. Ündүү тыбыштар. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. In Kyrgyz language have 14 vowels. Алар төмөнкүлөр. There is this. A, E, O, Ö, U, Ü, I, Ö. Ündүү тыбыштар бир нече түрлөргө бөлүнөт. Vowels have many types. Кыска үндүүлөр, short vowels, A, E, O, Ö, U, Ü, I, Ö. Sozulma ündүүлөр, long vowels, A, E, O, Ö, U, Ü. Keyinki türlörü, next types. Joon ündүүлөр, back vowels, A, U, O, Ü. İçke ündүүлөр, front vowels, E, Ü, Ö, I. Keyinki türlörü, next types. Erinçil ündүүлөр, labial vowels, O, Ö, U, Ü. Erinsiz ündүүлөр, no labial vowels, A, E, I, Ö. Keyinki top ünsüzdür. Next types consonants. Ünsüzdür consonants. Kırgız tilinde 22 ünsüz tыбыш бар. Алар төмөнкүлөр. In Kyrgyz language has 22 consonants. There is this B, G, D, J, Z, Y, K, L, M, N, P, R, S, T, F, H, C, Ç, Ş. Ünsüzler iki topqa bölünür. Consonants have two types. Jumşaq ünsüzler, soft consonants. Kırgız tilinde 12 jumşaq ünsüz tыбыш бар, alar төмөнкүлөр. Kırgız language have 12 soft consonants. There is this. Katkalan ünsüzler, unvoiced consonants. Kırgız tilinde 10 katkalan ünsüz tыбыш бар. In Kyrgyz language have 10 unvoiced consonants. There is this. Okugular. Read these words and say correct pronunciation. Birinci tapşırma. Kim surosун колдонуп суроо түзгүлө. Make up interrogative sentence with question. Kim? Who? Kim? Бул ким? Who is this? Бул ата. This is father. Бул ким? Бул эне. This is mother. And this sentence you must make up
From the sentence you individual learn and you must make up again sentence these pronouns. Бул менин апам. This is my mother. Бул сүйлөмдө менин ата точ. My pronouns. Экинчи тапшырма суроолорго жооп бергиле. Second task. Answer these questions and write this sentence. Üçüncü tapşırma tekst okup oturgula, özüңөр жөнүндө айтып бергиле. Read the text and about yourself. And tell about yourself. Özüm жөнүндө about myself. Менин атым Аман. My name is Aman. Менин фамилиям Садыров. My surname is Садыров. Мен Кыргызстандан болом. I am from Kyrgyzstan. Мен Бишкекте жашайм. I live in Bishkek. Мен 25-темин. I am 25. Мен окутуучумун. I am teacher. Мен университетте иштейм. I work in university. Менин хоббим спорт. My hobby is sport. Менин көп досум бар. I have many friends. Мен бош убактымда футбол, баскетбол, теннис ойнойм. When free time I play basketball, football, tennis. Менин боюм узун. My height is tall. Менин чачым кара. My hair is black. Менин үй бүлөм бар. I have family. Менин ата-энем Пекинде жашайт. My parents live in Pekin. Үй тапшырма. Home work. Төртүнчү тапшырма. Сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которгула. Translate this sentence into Kyrgyz. Бешинчи тапшырма. Өзүңөр жөнүндө жазгыла жана айтып бергиле. Write about yourself and tell this topic. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.